Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH so wafre me Addo searching. Ebusian for Mr. So subscribe and Mr. No subscribe. Me a notification bell no so for more news. Didie Mampani Mahama as opposition leader na breso and atemdidie ebumi wo Ghana because it was under his leadership and who say Kevin Taylor and Twini Jonas no nyina ebaye and ho ahoheneba David no and who say atemdidie adwuma no lucrative. There is no other head of state about Ghana both military and constitutional and as a democratic leader head of state behind who or no ankasa personally edi atamse Mampani Mahama. Nobody ebini ho both as opposition leader and then as a president obia ni ho or no as panyin ankasa no wadi atam ese Mampani Mahama. But today Mampani Mahama say on makwan magana for enkasa on magana for kwan e magana for expression mo ho enti obo na osan brawsu o tra ye bechew o kasa ye bechew enti utifie ochina NPP mpanifo say omo kwaye demonstration akoye wo ye kire e de atintesu kokko de acha ban say kabi mamin kabinu a e baaye no enye enie kabi mamin kabinu a edubu ahenom eye mema etisi abonten eso bia betimi akasa freely no enye enie kabi mamin kabinu Akuffo Addo ene Kuffo eyi criminal libel law efiri ho se be ya Ghana ni bia betimi express no ho no enye enie in any case atemdidie enye offense obi di president atemu a enye offense se president ne fo say obi a sort na onko sue nipa for defamation se president ne fo so obi atwanto ato ne so a onko sue nipa for defamation adentina mu use state power na mu di tietia nipa fa ahodie so and every Ghanaian living everywhere so okura mobile phone say na mikura yi a anokura mobile phone say bia oye eye fa ne sen candidate for jail Ghana ni bia okura mobile phone bia no oye a candidate for jail obetimi akọ prison bia under John Dramani Mahama because you will not know ni abe post on social media Mampani Mahama na ni enye ho a obeme achew enti wa me ajeli obatan a ne ba ketua enfie mienso se enfie num ena me ka sei obatan ne dance hom ena wagya ne ma no ade agu ho adenti a wadi Mampani Mahama na yira atamti onko afiase 1 year Mampani enti wan kasa ateni a wudi achemfo efro mo saka wa mafiafo no so sabre na Akuffo Addo ye president na so na o se o take you on anka be ode Mampani Mahama enyaw na ka kire se Akuffo Addo me yachichi bobi ansa ene captain smart no no enti ba ne se na ne de obaye no wona wo chinchim Ghana fo nsa afa super glue edi siga esili Ghana fo ano se wo obi ankasa bium adentia Akuffo Addo kan say or prefer an irresponsible media to a friend is saying I don't even know the word or prefer say obenya irresponsible media irresponsible Ghanaians am be express your ho aka ne wo makoma so am makoma to am yam na o man na timi akoso because true criticisms and aban na betimi dia tutu nema yi and know you better that you have a silent community obi antimi nkasa entu young people ni we are Ghana na timi nka o chena emo bi nka nkyerɛw se sɔre na kwatenta sukoko o kyerɛ aban se aban afa di aboro so aban for aboro so aban wa ye bi agyan aban for aboro so because ebetimi aye oba ebetimi aye okunu ebetimi aye wo yire ebetimi aye wankasa ebetimi aye wo nana ebetimi aye wo faase so far as say obi akura mobile phone na ene obi awo social media so yidie na se Obama den no ye se Obama obi post video na se Obama ekofa vehicle download the video no so post bi ya che no enti won so obi kwotro bibi na akọ share ya ba chew wo kwotro bibi wo Facebook
wo YouTube baby hifa bi etimi tro bia ye bechew ukoka bibi ye bechew fancy comedy den na oyeye fancy comedy bon oyeye nyina ne se oye live na obi aban live ne so na wa be kan asem ade atia mampani enye ono ne kan oyieye no pa acho because mimi amete yi se da se be tena manim na okasa adwene wo da se bretim no mimi nim until se da se be bie na no a asem no beba no mintimi hu asem obeka enti okana me fo se enya na metima ye ne se meyi na firim na me ma pacho ana mama na pacho ba fancy comedy obi ba ne live so be kan asem eni ti fancy comedy ye che no enti bon so ye ba chew mampani mahama obemi ya chew because ono an ma Ghana fo nyina won ne se enne efidie bi wo ho a yetimi de track enkrofo IP address enti obi a obetena baabi aka asem a enye de no obemi abechew ena mpani apa so kan no oda ye adwuma wa me ya chichichi Ghana fo bebre enti won so obechew enti ochena sore na patare kokko hye na petuntum hye ne yenko hia o Supreme Court anim ho na yenko ye demonstration fanchira ban say enye ku no ye de ba ban mu John Mahama wantu aban angu wantutuo Ghana for true democracy and ye koto abade man to become the president of the republic enti oba na so say democracy na enam so etimi koto abade man no democracy no ne fa bi ni say yes democracy ye dodo amamuo na mo dodo amamuo no ye de adwenkyere kabi mamin kabi oja se kabi mamin kabi tu kabi na me kabi da se bre kabi we kabi a wie ni nyina wie a ne ye hese hefa na dodo ne wo baabi a dodo ne wo no ne ye da ye adwuma enti democracy ye dodo amamuo na mom ye de kabi mamin kabi na eye enu ntina obi a che na adwene kan ni nyina wie no December 7 2024 ye koto aba no dodo ne kan say John Mahama ne medi yeso enu ntina John Mahama wa aban mu enti sa dodo amamuo no eni kabi mamin kabi na ye de ye no sa odo oba na so ma ne nya adwuma ochena ye na obetia yam ye betinta zuko konso edi acho me hye wunkura se bo aboso na bra ne ye tinta zuko ko efanchira ban de se party no issue directive de ma greater Accra transparent nyina se obi anyai campaign ye na mo mobilizing crowd na ochina demonstration no enkoso bidin edikwaku dawuru we ejudwam on movement in the morning mi twa mi ho akọ abusia said nam tamakru sensem no se wunnim charges a yede ne call court ye gina so di jail in 10 years na ensem na ekoso no won hye dante ase se wunnim maame no bone ankasa odidi Ghana fo dwurimo odidi Ghana fo anka Mahama wagyae ni wobebo Mahama dua wobehunu se NDC Mahama ne na aban se bia de ne pani omutrim omo ya akoromfo okroa omo ye mambofo wobebo mu dua wobekesiom anopa ewie numere na video we me ba be chirichiro mu bone ankasa maslock boss former boss eye said nam tamakru di Ghana yigina so edi jeli no se ne obeti nsem na se yinti like na share na afofro nso nya bi nhwe yan share nsem na se ne edi kan ne me pesa wote ase ne se said nam tamakru charges a de bo no eye maako 80 maako 80 charges ane de bo no charges ni nyina so odifo all of them she was found guilty charges ni nyina so yigina so edi jeli no now charge edi kan a de bo maame ne se Oma microfinance be a friend of Tampa loan 500,000 Ghana cedis. Na sa loan no ebro mo ye negotiation no oma nye negotiation na nwie. Microfinance for na wo ha mo be hu se de nam tamaklu. Atro check 500,000 e de abre mo. Ana mo frɛ se de nam tamaklu say na loan yi ye negotiation wie ye nim interested that so ye nim any other conditions are attached to this loan. Ye nim how long ye betua no. Ene se ne ye betua no. Enti ade na wasene sa check ya man. Ba o de can interested that so kire yen. And I said in am tamaklo say interested no 24%. Now microfinance no board ni CI no they realize say 24% no e too much. Into omo friend said in am tamaklo say omo mpe loan e biem. Into omo return check no. Na ti aha na kro no ni piem. Instead of say said in am tamaklo ebe mo matua check na ato maslock account mu na so mo be return check no o ka kire mo say omo nko cash check no
Omu wi omu fa sika na physical cash no embro no said nam tamaklu. Enti microfinance for no so ko cash check no. Ana omu share said nam tamaklu e wo bacho na total e wo spente sakra. Ana maame no agi sika na na wo efiere aso amemu ana odi si ne car boot no tu ne car koye pua. Sika no said nam je ye wan fa anko Thomas lock account mu wa account for okodi sika no oboga na koro no eno ene ne first charger ye convict ne wo ho charge etoso mienu said nam tamaklu ego ka kire maslock board say opeso ye sensitization omo je maslock loan no omo ye over 83,000 opeso si omu nyina na osi oma obemo refreshment afin so obemo obi 20 Ghana cedis as transportation enti maslock board no approve you 1.7 million Ghana cedis. Emma said nam se on to sa na mo no. Ebusianfo krono no aha na epi mu. Instead of so ba yi 1.7 million every Maslock account mu no, okoyi 1.8 million Ghana cedis ni akiri. Na okoshia eye Maslock omo magi loan no. Sika or spend ye out of 1.8 million no, eye a patri 1,300 Ghana cedis. Inti okoshia omo magi loan or Maslock in Greater Accra Volta region anabono ahafu ehope the dembro ahafu region ehope no koshia nkrofo sika or spend ye 1,300 Ghana cedis inti over 1.79 million Ghana cedis ni de ma mini wiaye opocket ye odi sai sika ni nyina enye no nko a mobekaya kantamanto ehye kantamanto hye na NDC aban ne ye say omo be supporti eye adwadifo na omo lifetime in savings ashe omo dwa ashe ene ade enti there was a microfinance and as a savings and loan company bi a ye friend adwadifo adamfo omo ye say omo be ma adwadifo ni sika through that eye savings and loan company no abusiafo omo twa sika over 1.4 million Ghana cedis ese ye nchema adwadifo no. But could you believe say according to records a war Maslock no almost so much says can nyina e de ama adwadifo no but ye call adwadifo adamfo savings and loan company no one records e wo e kire say sika omode ma adwadifo no a little over 570,000 Ghana cedis enti said the name tamaklu over 900,000 Ghana cedis, close to 1 million Ghana cedis there. Or pockety, or yes, Sika nanke ese kweje de fua, omu dwa ashe, omu dwa pade ashe, omu livelihood ashe. Said the name tamaklu, etna sika so edi. Crime I toss when nine and say, said the name tamaklu. Oto cars 350 bia na ose oton e de ama GPRT for no metria ne nkakra na one company bi de Mark Autos and sign a contract and say Mark Autos for no and supply cars no na cars no na 3 types ni edi kan Chevy Aveo saloon car eno auto 150 ni etoso mienu Chevy Sparklight eno auto 100 ana ne toso miensa 33 seater Isuzu buses and also auto 100 into wo ka miensa ni nyina boma 350 cars ana said the name tamaklu e de oman Ghana ye taxes etoye na abusia aha na krono no ebam cars ni nyina o inflate prices no ebi wo ha 90% ebi wo 100% na me ba be ma breakdown no atiase yi enti wo fa first type of car which is the Chevy Aveo na eno Obeton ma Ghana 74,495 Ghana cedis per unit. Inti bakumbi obeton ma Ghana 74,495 Ghana cedis. But upon investigation, MPP by a year investigation, ye hunu say car no the actual price bakubia 47,346 Ghana cedis. Inti no Maame na Ghana for krono bakubia in excess of 39,000. Inti multiply 39,000 by 150 pieces of that car. Ubehu sika maame ni ewia free mu. Car etoso mienu which is the Chevy Sparklight. And also obeton bakubia ma Ghana 65,095 Ghana cedis. But MPP aban year investigation ye hunu say sa car no bakun 35,918 Ghana cedis. And you can imagine here we are over 30,000 Ghana cedis per each car or toy, and you multiply 30,000 Ghana cedis by 100 pieces of that car.
ɛhɔ na abɛhu korɔ no a wɔbɔɔ Ghanafoɔ. Ana car ɛtɔ so mmiɛnsa, which is the 33-seater Isuzu buses no. And also ɔde a unit baako bi abɛgye Ghana 455,560 Ghana cedis. But yɛbɛyɛ investigation yɛhu sɛ the actual cost of one 293,877 Ghana cedis. Enti baako biara maame no kyɛ sɛ owie Ghana kyɛ sɛ over 100,000 Ghana cedis. Enti and also multiply by 100 pieces of that buses. Ubehunu krono a maame no abɔ Ghana. Ewie aseɛ no ɔmo keka sika a wawie nyinaa abɔ mu. Ɛdɔɔso me say 80 charges krono maakom different 80 ana ɔbɔ Ghana. Okeka sika ni nyinaa abɔ mu a ɛboro 70 million Ghana cedis. And then krono a maame ɛbɔ Ghana. Baby, another charge also ɔkɔ akɔtɔ mobile phone. Ɛde aba abɛyɛ research bi. Mobile phone Samsung 100 Ghana cedis o baako bi or the budget Ghana 400 Ghana cedis baako bi a maame no etoma Ghana 400 Ghana cedis krono a wo bo Ghana enya asem ketewa eno na NDC aban e de na kwa akogina appeals court appeals judges miensa e ka kire Ghana for say attorney general ntimi improving the case beyond reasonable doubt nti wa kwete a discharge maame no nko free abusia as if you NDC for there, criminals are from Fonkwa and they are blatantly looting state resources because so much say Ghana for Ghana for Nimunyansa into 2028. Still more to Abamom.